Maombi ya kufunga na kuomba ni mazuri wapendwa. Wale ambao wanafunga, sisi siku hii ni siku ya 7. Sasa hivi tunaanza kuona kama ni maisha ya kawaida. Lakini unapoanza unaona ni vigumu sana. Unaona hivi mimi kweli itawezekana nifunge? Lakini Biblia inasema kwamba namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Mambo yako mengine hayataweza kwenda kama hutafunga na kuomba. Omba Mungu sana, ujue na ujifunze kwamba hii ni tabia. Na tabia zetu tunajifunza kwa Yesu. Yesu alifunga. Kabla hajaanza kazi katika ulimwengu huu, alianza kwanza kwa kufunga na kuomba. Akafunga siku 40 usiku na mchana, bila kula wala bila kunywa. Amen. Sisi tumeanza siku 21 tu ambazo ni nyepesi. Yalikuwa ni maombi ya Daniel, aliomba kwa siku 21. Na alijibiwa siku ya pili tu, lakini jibu lilisuiliwa. Kwa hiyo tujue kwamba maombi yana upinzani pia. Mungu wetu atusaidie sana. Na sisitiza tena kwamba kula na kunywa hakutaisha. Kwa hiyo inabidi utenge tu muda ambao utafunga na kumuomba Mungu. Namna hii haiwezekani bila kufunga wala kuomba.